Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka Executive Committee jong ka Giant Hills Autonomous District Council lingba u Executive Member bapet yakatana trade uba Jesse Suyam kala pentep baka council kam shamla ai satiai ki ki large retail trading license chaki company kom ka Amazon Vishal bat kiwe haba jubab ek jinkali balawan ra do MDC ka nongba mi mentru constituency uba Gricentus Susngi ha ka dorba liyer beshisngi ka council ha ka arpautrek unaitung aja arpenreo uba Jesse Suyam ulaong bagi trading license bala Aisha kini ki company ki long kum ki trading license pat ba kum ba Aish ki wei pat ki nong khayi but day hapo ka thop jang ki large retail trading license u executive member ula batairu baka council kala ai ki license namar ba ki ni ki company ki ai lat yo kam ki samla try muluk but ben rap baka jing ai license kala long kat kum ka jing yo i bagi don ka benta ban pen mi lat kamai na ka benta ki nong shong shnong Halor ke jingpen pa uba Gricentus ba ke jingwan jang kini ki company ki ba pen poi ki mar hadu tingkong yeng kala bo jing e dukan shnong bat ki yo pat ba na kaliang u executive member la yeng scam ba ka nong rim jang ka council ban ai ki trading license kalong namar ba kini ki company ki ai kam ai jam ki samla try muluk the committee please the total number of trading license issued to large retail companies between 1st April 2021 to 31st March 2026. The answer is no large retail company. My supplementary question about ini to ini ki koyok yo di ba to nu the iko pa ki mat yo iba Vishal Mart India Mart ite to ki large retail company. Ini company to kejit jaga sebab pada gaya bahat untuk sedot mesti yang bahat ko India. Sebab ini ilek ini Vishal Mart untuk mau ki large retail company. Semesta. Ini jengkali ini. Mem ki large retail company register license BN. BE dengan konsep. Jadi District April arah yang kami jadi mas area besar. Dengan revenue jini lagi trading license yang jelas retail company. Jadi arja artawi jadi lima mas arja apa besar. Kami beruksa Vishal, Mark, Flipkart, Amazon, India Mart. Bagi retail company bukan trading license, negara CDC. Dan mention ni, kalau company, bagi JCC ni untuk negara negara yang jelas retail company. Sebetulnya kami dah umbi orang, MD Vishal, MD Amazon, ni maksud ni trading license ni. Ini untuk company you have. UM di apa aja, sepatu pinang kerek ni. Ini bisa UM ni, apa ni lum jangkau ni, kerana UM kita cuma pegang, kita sangkau, sistem. Dan seperti yang kita sistem, yang persen tak kita. Demi yang kita, nah kita studi apa proses. Sebab memang kosasuk ni pak ayo untuk ini Amazon, di Flipkart, di Vishal Mart, kantang kat ni kan Vishal, digi gribu dagi thor nane di mar yang ka ko hayung sama yang ni. Tegani man ki gribu long hatu kata jaga ya bahat kantang ke ya kansu, ku itu to sab yo igere benu nane ki jiyo andre teoro man dua dadu. Tidak kuat yang ku sini sini. Hatu M6M ki lat Waktu rekam di hejing itu begini company. Kami waktu rekam. Awal ini happy di lesson. Kami dah umumkan. Awal di grup itu sansta siaga grup. Jadi happy di present kan tu. Kami
doa mana bisa Amazon berikan MD apa bikin baik dengan duit yang berkonsil redakan ini tu apa kan yang portal siswa ni baik hal ini masa ready bikin baik yang berkonsil ini mulai hati baik rupong Mr. Semansan yang awas setiap company kan dalam konsil kita ni kan stand go tahu kinongkrek nongkip untuk M di depan ini kita tak tahu detail company MA For retail marketing by non-tribal. Jawab kriteria buat penangkap CIM itu juga di application form, di address proof, di ID, passport size, di Hetman NOC, but recommendations. The kuat ini sebagai supplementary wah haduk kat for A4 di non-tribal one business ki but di kita kemar koki le kan yang MDU itu A regulation MD recommendation amendment MD passport size MD ID proof hantam atau mau clear itu recommendation nah sordan dan ada juga jawab tentang ini kata, ada supplementary yang mana haduk kat nu por A4 di yaki non-tribal mau accept. Besar besar dekat jadi trade license dan service license tu cisna. Ladang mana ni renew hadang cisna dia dia. EUA mau ABQ worok tak kemar no? Kini tak ke supplementary. Besar Chong yang apply yang apply, chong lagi bikin empang BUK, hidupan hidup dua. Dapat ini bikin apply, jadi untuk jema. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya